mbifurije kugira uwa mbere mwiza cyane. Amakuru yacu katene muri Champions League ya Africa, ikipe ya Zamalek yitwaye neza cyane rero itsinda la Casablanca igitego kimwe ku busa. Centre hatari ya Zizo aka ubundi niyo ni aka ubundi yitwa Ahmed Saed yaze kure ku mupira rero mwiza cyane imbere y'izani, hanyuma umusore Ashraf Ben Sharki aterekaho umutwe basi, akaba rero acyo igitego cyatandukanyije izi mpande zombi ari ku muzamu w'ikipe ya Zamalek kabisa. Bravo cyane kuri uyu muzamu Mohamed Abu Gabal, akaba rero yitwaye neza cyane kabisa kuri iyi game yo kuri uyu mugoroba. Yakuyemo imipira mu by'ukuri, niyo mpamvu ubona n'abafana bashyizeho hano urukuta kabisa. Ikipe ya Raja yamuhushije mu buryo bukomeye cyane, ariko nawe yitwaye neza cyane mu buryo bukaze pe, akora amasave yo ku rwego hejuru cyane. Umunsi rero ni Confederation Cup, ni imikino iri ikomeza, akaba rero ahangaha ho ni game imwe kuko ni match ziri kubera ahantu hamwe, zirabera muri Maroc. Akaba rero mu kanya gato cyane Iraba, akaba ikipe ya Berkane irabikina ikipe ya Sania Agadir, mu gihe ku munsi wejo ikipe y'abavandimwe ya Horoya izakina na Pyramids. Rero akari imikino game imwe ugahita utaha kabisa, cyangwa se prolongation penalty. Nta bintu byinshi cyane kuko ni games zose ziri kubera mu gihugu cya Maroc, izi ngizi za Confederation. Ikimakuru equipe mu gihugu cy'u France rero twerekeza rero, ikaba cyo cyagarutse kuri derby. Rero ikipe ya Lille yatsindaga ikipe ya Lens yo bita Derby du Nord. Ikaba rero ikipe ya Lille yitwaye neza cyane ku bitego 4 ku busa rwose, ikipe bayikura kuri classe. Akaba rero Black Hill maze yatsinze igitego cya mbere, hanyuma Bamba Ikone ndetse n'umusore Yusufu Yaziki aterekamo igitego cya kane kabisa basi 4 ku busa. Rero ikaba ikipe rero ariyo classement y'Abafaransa kugeza kuri aka kanya amanota 2 irusha ikipe ya PSG. Twekeze mu gihugu cy'Ubutaliyani, nta kindi rero Corriere dello Sport yagarutseho ni match kuri umugoroba yasoreje izindi. Rero ikipe ya AS Roma yidagaduye rwose ku gakipe hano kitwa Benevento igaterekamo ibitego 5-2. Akaba rero ikipe yitwaye neza cyane. Eden Dzeko atsinda ibitego 2, ariko bari batangiriwe na Pedro watsinze igitego, hanyuma umusore Carlos Perez nawe waje gusoza iyi game kabisa. Akaba rero babyitwayemo neza cyane rero abasore b'ikipe ya Giallorossi kabisa ya Fonseca. Corriere dello Sport ikaba kandi yagarutse kuri II Dybala rero akaba nyuma yo yaravunitse, nta na Cristiano uhari. Juve iri mu byago bikomeye cyane nyuma yo kunganya na match muri iyi weekend rwose n'agakipe kitwa Croton. Akaba rero Dybala ngo niwe mucunguzi ubu ngubu ikipe ya Juve ifite, akaba yamaze kugaruka ndetse azagaragara no kuri match yo kuri wa kabiri muri Champions League. II Sport ikabivuga ko Dybala yagarukanye n'umujinya mwinshi cyane rero nyuma gusanga club iri mu bihe bibi, ngo rero nyuma yo kunganya n'ikipe ya Croton kabisa ndetse no kwititwa neza cyane mu minsi ishize, Dybala rengazanye umujinya mwinshi cyane. Uyu mugabo rero ngakaba ndi akaba ashaka no kongera n'amasezerano mu ikipe ya Juventus. II Sport ikaba rero igaruka kuri Zlatan Ibrahimovic yavuze ngo yewe ngo ni yewe Imana yimira, ariko Zlatan we ari nako kandi rero ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport kimugaruka hano rero Zlatan nyuma yo rero gutwara derby mira muri iyi weekend batsinze ikipe y'abavandimwe ya yataye igitego 2-1 2 byose bya Zlatan. Uyu mugabo rero rwose uri gukandagira yerekeza mu myaka 40, akaba yavuze ati mira nta mwami ifite Imana, kandi iyo Mana y'imira ni ngewe. Zlatan ashimisha abantu mu buryo bukomeye cyane. Twekeshe mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Sport cyatubwira ko ntugacikwe kabisa ngo ubu ngubu ngo ni ukwataka. Rero iyi titre irajyana rero ni ikinyamakuru cyaganiriye byinshi cyane n'umutoza, akaba rero bavuganye ku bijyanye na Memphis Depay kumusinyisha mu kwezi kwa mbere. Akaba ntugacikwe rero yabasubije yuko azagerageza kureba ko yamuzana, nubwo atabigira mu ruhare 100% club itabifumufashijemo, ariko ngo situation financière nizo zahagaze neza cyane rwose, ni priorité mu kwezi kwa mbere rwose agomba kuzana Memphis Depay. Hanyuma mwaje nimba Messi yishimye rwose ameze neza, yavuze ati kuhaguma kwa Messi attitude rwose byose ni sawa cyane, ibintu biraryoshye. Ati numwe mu bagabo yafite umupira rwose ubuzi yuko agomba gukora igikorwa cyiza cyane, atayiyamiza cyane ku mupira. Hanyuma mwajije kujyana no kugenda rya Suarez, yavuze ati nari ndi muri vacances, ati nagombaga kuvugana nawe muri telefone, nta kundi kuntu nagomba kubigenza. Ati namubwije ukuri kandi mubwira icyo nari mfite ku mutima wanjye, hanyuma ibindi uko
byagenze nyine nuko byagenze. Hanyuma bamubajije ku bijyanye n'akazoza ke aravuga ati ndi hano mu ndakora neza cyane mu ikipe ya Barcelona, atariko ndabizi yuko abakandida benshi bari kwiyamamariza kuba perezida wa Barcelona bose batanshaka. Mundo Deportivo ikagarutse rero kuba Ronald Koeman yamaze gutangaza yuko azazana Memphis Depay mu kwezi kwa mbere. Ikinyamakuru kandi kinatubwira yuko dosiye ya Gini nayo itararangira mu kwezi kwa mbere, ndetse n'umuvandimwe Eric Garcia w'ikipe ya Manchester City. Ikinyamakuru AC kikaba cyagarutse rero ku Clasico kabisa, batangiye rero kwinjira muri mode ya Clasico muri weekend. Akaba ikinyamakuru kitubwira yuko hari abakinyi babiri kuri buri ruhande batitwara neza cyane, harimo Marcelo ndetse na Isco kwa ikipe ya Madrid, mu gihe De Jong ndetse na Antoine Griezmann no kwa ikipe ya Barcelona ngo critique ni nyinshi cyane rero. Hanyuma ngo nabakinyi bategerejwe kureba ko hari icyo bakora kuri Clasico muri weekend. Ikinyamakuru Marca kikaba cyagarutse rero kivuga kuri Zinedine Zidane tarigeze wishimira rero performance y'ikipe. Akaba rero uyu mugabo ngo guhera ku munsi w'ejo yicaye n'abakinyi agenda aganira nabo kabisa, ngashaka kubagarura muri mood. Hanyuma akaba yabasabye rero kugira intensity kabisa ndetse na attitude yo ku rwego hejuru cyane kugira ngo bagaruke muri forme za hatari, ntago bari gukora ibyo ashaka. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru Metro kikaba cyagarutse ku marezilita rero yo ku munsi w'ejo kuri iki cyumweru. Akaba rero ikipe ya Palace iranganyije na Brighton 1-1, Leicester City itsindwa n'ikipe ya Aston Villa 1-0 cya Ross Barkley cyo minota wa nyuma, urebye hafi ku minota 90 mbere ko bakiramo inyongera. Akaba rero ishoti rikomeye cyane kompora rimanukira mu izamu rero ry'umuzamu Kasper Schmeichel, ntacyo yagomba gukora. Ari nako ikipe ya Leicester City ikomeje gusufura cyane, abantu ntago babyita, ariko ikipe mumenye yuko yamaze kuvunikisha Sargani Soyoncu, umwe mu badefenseur bari bafite akomeye cyane. Akaba rero uyu mudefenseur agomba nawe kumara ibyumweru 12 hanze, ubwo numva n'amezi 3. Cha Leicester City ifite ibibazo bikomeye cyane kabisa, ntago byoroshye. Sheffield United ikaba yaranganyije n'ikipe ya Fulham igitego 1-1, mu gihe Spurs ibyayibayeho ni ibitangaza cyane kabisa, ni nabyo ibinyamakuru byinshi byagiye bigarukaho. Ikaba rero Tottenham Spurs yanganyije ibitego 3-3 n'ikipe ya West Ham United, igitego cya mbere cyo ku munota wa mbere kabisa, umunota wa mbere Hwenga imisanya kandi n'igitego cyihuse cyane muri iyi season. Munota 8 aterekamo icya kabiri Ken, yongeramo n'ikindi ku munota 16, ibaze 3-0 minota 16 batangira kugenda bahusha. Gareth Bale yahushije igitego kitahushwa, amakufura yihaga kujya gutera bwana. Ikipe ku munota 82 yibonera kona, Fabian Balbuena umutwe. Ku munota 85 cross imbere y'azamu, Davinson Sanchez yiterekamo ikindi gitego. Sibongeyeho iminota Ranzi ni sinzi ukuntu bateye kufura umupira uragaruka gatoya, bana sinzi uwo mukojeje Gatarina mu izamu 3-3. Ikinyamakuru Metro rero kikavuga ngo kuva i Madrid ngo kaza mu nzu y'ubusazi ariko navuga ngaha. Daily Express nayo ikabagarutse rero kuri iyi nkuru kabisa, ivuga ati rero hari umugabo hano ugihari rwose witwa Ranzini Rocketier rero yakoze ibitangaza rero barwana no kugaruka. Hanyuma ikinyamakuru Daily Express kandi kinagaruka rero kuri Virgil van Dijk rero wavunitse ushobora kumara hanze sezo yose. The Mirror ikabivuga ati incredible ibi ni hatari. Jose Mourinho rero arashinja abakinyi be rwose kuba abanyantege nke cyane, mu gihe Emmanuel Ranzini kabisa mu buryo rero butangaje yafashije ikipe ya West Ham United kugaruka rero batsinda ibitego 3 kuva ku munota 82, hanyuma bigatuma Bale rero agira intangiriro mbi cyane nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Daily Star ikaba ivuga ati rwose umugabo hano mu birere baravuga Emmanuel Ranzini, mu gihe Jose Mourinho rero we ashinja abasore be kugira icyo bita mental weakness. Ikinyamakuru The Independent cyo kivuga ati byatunguranye cyane, ni scenario yatunguye cyane kabisa ikipe ya Tottenham Hotspur, mu gihe kandi ikinyamakuru The Daily Telegraph cyo kivuga ati West Ham yarwanye no kugaruka, Mourinho we ntiyishimye habe na gato. The Guardian ati Mourinho arashinja abakinyi be rwose kuba fragile cyane. The Times yo ikabagarutse kwivunika rya Virgil van Dijk, ivuga ko uyu mugabo ashobora kumara hanze sezo yose. Nyuma y'uko rero ejo Liverpool yasize hanze itangazo ivuga rero ko agomba gukorerwa rero operation kuko yamaze kugira amareptile y'amarigama croisé mwivi ni imvune rwose y'amezi menshi cyane. Mu gihe The Sun yagarutse kuri Danny Welbeck, uyu Danny Welbeck rero akamaze gusinya umwaka umwe ikipe ya Brighton Hove Albion rero yari ubuntu nta kipe yari afite. Mu gihe cy'amakuru The Sun kandi cyagaruka kuri Adama Traoré, uyu mugabo rero akaba ashobora kuba agiye gusinya ikontra y'imyaka 4 mu ikipe ya Wolves, hanyuma bagahita bakora umushahara we kabiri bakamukura ku 50 bakamushyira ku mafaranga 1,100 by'amapaundi ku cyumweru. Les amis, mugire ibihe byiza cyane.